Tiondo wela isi mwana kusiawa kuyana ona kuvikia vandu va kuiyele syana kuwete utanu kuyala meva kuvinake na no woka memeka Mutongoi FM kasi iwe keana na kambe ya kuikinyia na yuketani ya miaka ile ya kwithi wa kiseveni na kwanzia ye mwana Mutongoi waka memeka au Kathiani na wakisese cha Mutongoi TV usakuye kutani ya miaka ile ya kusiawa kiseseni cha kusuvia syana cha Terry Child Support and Youth Resource Center Oktoba 2 nutumbanisi mauvoa ni muthenya ula atangasi maku makamemeka Mutongoi FM mengwatanio na makamemeka mavisa ka Mutongoi TV matuyemetele uvike nikana monanye utanu wo na no vikie savali yambe ye kiokoni studio twangai ya iemani sia eveti na indi twakona konani sia mete mwanza kivau cha tonelelia na vatenzi katwathe ya na twavika mwangoni munene wa miako ya nyumba ya kusuvia syana ya Terry Children's Home ila ye wadini ya Upper Kaewa Kelioni mbunge cha Kathiani na twavika twathokwenesa Terry Children's Home yithitwe isuvia syana kwa mbe wa miaka miongo ile mbingi cia syana ili kama ondone makwiyukilia mikalinele yasyo na vala amwemo masiokava kutunga kuoko kwa kuthethe cia aina emo atangasi makamemeka Mutongoi FM makwatianie na makamemeka mavisa ka Mutongoi TV nimethiwa na ivinda iseo ya kuvulana na syana kwa kuuga vamwe nasyo kusunga kuya vamwe nasyo na kutanania kwa vamwe imwe cia syana siithia wana makwani ona angi makonetie kunyamagwa kimwe alamo wandu Reverend Lea Ombwaya mwambililia na Mutongoi wa nyumba ya kusuvia syana ukuweta mosa kianda cha kuthethe cia syana ndini wa makwani asu majithuko makwava kuve muno na silikali wengi wamepita hapa wamekuwa graduates wengine wamepata maboma yao wengine they are high flying executives in different organizations. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa hiyo kazi ambayo tumefanya. Nataka sana kushukuru shirika la Mutongoi FM and Mutongoi TV to find it fit siku ya leo kumba wakuje kusherekea na sisi mahali hapa. Tunajisikia kama tumenyenyekea sana na tumevunjika kwa hiyo gesture ambayo mmefanya kuja kuweka smile kwa faces za watoto, particularly mukicelebrate 2 years ya Mutongoi FM. Kila Mutongoi FM tusherekea miaka ile. Tuoni ino sioto kotana na syana hithi. Na nina timu nene na nendo matungia mubeano ndo akweyumia na koka kotana na syana hithi. Twaisania imwe twaya imwe na moso twadi mejasiana hii ndo neyo yithi bila twekwetie Mutongoi ino waone. Netuthiana na syana tatana ni abamwe ta enjoy na tatindo nesa nasyo tondo kwa nangali kwenu tunatana twingi syana isomea skulu ni cia silikali ila siva kuvina kiseseki kila kitethiania syana andumango ya ulau ndini wa kwikithia syana isu ni cia kwata kisomo nikana kuivingwe ya muomo wa uni wasyo Solomon Mougo kio ni umwe wa syana ila isomete utethio wa nyumba isu ya kusuvia syana na akasioka kutetheanisya na Utongoi wa nyumba isu kwea syana ila ingi kana konthe kala kalika bandoni ba ni kana takala kako ni kana takala kako na titumekisha achua kana yetu indha twatie kilondo nikenda kumansha kila kana nikakwata akisiako wambe ni balake okoma yetu that basovete kalika kaka na kwikenda uso utethesyo nondo wa mawiso lalake silite nitrona one na kana kau at least with yakana kwikesio keana ikethiti kila yengi akana kwikenda kayenda usoma asiana situ isome ya skulu ni ila si primary isome ya Kitenge primary school na ni skulu wa silikali twenda akana kwithie kaso byo takalaka ko tondo alitamu chakanya kwacha ukakaso obisia leu ukakeki ya leu kakatwa skulu usuno wetu ikabandoni ba sene siku that yenda kaba community with your nasio sia bulana community na isietikila na sia naituipunde asia kuwekea nikenda nundu ibinda kana yakala banduni ba komito yako yathela nikasio kaba ya musi
Samson Musyoki wa Maunda, Mutongoi wa Kamemeka Mutongoi FM, ni wa samwanya kutunga muvea kwi utongoi wa nyumba isu ya kusuvia syana kwa kutunenga mwanya kutanania vamwe namo ila tutania miaka ili ya kwithwa ki7 ithita Mutongoi FM na Mutongoi TV twasia twingwatanio ya mukamba na tinona nziengi nzeo ya kukwatania kamba takuthi kana kutambuka nyumbani ila ende na kuya atongoi maone na alamethitwe memuisio ni kipathukanio na makoobogwa. Utongoi wa Terry Children's Home withocha andu mango ya ulau kutethesia kuendesya ndoto yo ya kutethia syana ila itema kwa na muno ila sina vata wa utethio wo. Tuna appeal kwa the society, tuna appeal kwa well wishers, tuna appeal kwa government tuweze kusaidika. Changamoto ile kubwa tuko nayo wakati huu ni school fees ya watoto wale wanaenda secondary school. The presidential bursary fund wamejaribu kutusaidia na watoto kadhaa lakini sio wote. Governor juzi alikuwa pia ametusaidia na school fees kiasi ya watoto lakini sio wote. So bado tunazidi kwa appeal kwa well wishers, hata individuals. Unaweza kuja hapa useme mama nipatie mtoto mmoja mimi nataka kumwelimisha. Vilingi wa maovoku mava Upper Kaewa Kathiani kauntini ya Masaku nitawa Octobius mbidi.